sarito aku kok ngaw inay ko nanam jaguang. Jaguang el kaya go bleta di danyo yolo may ko nanam jaguang laban let ko bleo bla mayo ko yo. Ko inot kabir kini nanam diri pa mo mayo na to dire. So, mari guys. Mari guys. Mari guys. Mak, jaguang aja ko mak. Oi, naile. Jaguang aja ka? Ini muna bisi mai. Cino bayo. Bisi. Mai tanyo. Happy. Podo non. Pado. Siapa yang rindu kampung? Pun pisang bisi. Pun serai bisi. Pun buah maram bisi. Pun maram. Pun maram guys. Pukok. Pukok 5 bisi, tapi di mana ada gua. Kok nyur bis? Kai. Dia ho. Ubinya. Nah, naman ngayon no. Empo api, layo. Enggak ko mak, api mak. Angat, anjay. Bisa kok? Kita jadi kok warna pink. Laban tak kena orang nyampur biji benih ya. Nama tanya ada? Ah? Racun. Ko nunu belakangnya mak. Ko pandai menunu bukan. Mari guys, menunu kita guys. Mana lighting? Yo, non mau jadi api mati kita. Kayo.
duri guys, sakit guys. Kayak mana? Kayak api, empang api tuh. Tes power. Kumeme. Baka api nyerarai, tiada padam. Kayak. Lalu ninggal ke debu engkau arang. Bakanya kita manusia bertemu bersara. Jauh aku nanam jagoan tadi hari tu. Kyo aja. Kini aku yang tidak mempercayai aku nepuk sawit, nepuk ke jagoan. 1, 2, 3 meletup lagi. Kita ada suasana kampung guys. Berdema punya kami. Kayak. Itu semua tuh kebun orang. Kamu api ngelidop ke kopinya mak. Nggak ya hidup. Kalau medok pun maram. Aku mai tem dok sejak. Tapi jom kul lagi nanti aku temu kian mata inya. Namanya domba sih guys. Ini lihat bos, ada lawan kah? Dah medek luku, malah kau nebas. Itu kuno tuh mah. Hai, kemana mamaku? Cak kebau, cak ketum, cak kebau. Hai teman-teman. Hah? Nanas? Kok sige aja? Tapi buat nanas yo sige aja kan. Siti pun sige buah, sige buah. Ini ku kamat ya sini mak. Ini dia kulung-kulung dulu. Baka api nyerarai, udara padam, lalu ninggal ke debu engkau arah. Hah? Makanya kita manusia kondok tuh lagi bertemu bersara. Cidiannya mah mati lari.
Yo dah berpisang, yo dah berpisang, yo dah berbuah dah ni aku berbuah lagi. Mana ada pisang berbuah 2 kali? Bisa mau nambang sinah macam itu kau. Yo ndak ditimbun kau, sangkok kau. Dalam radio. Obe. Hai hai. Mau berjalan suruh. Apa lagi? Mana bantuannya? Apa tuh lelenyaunya? Dapat tah dong pasoknya lebih dian tinggal ngitian may bul. Nih. Nyumre babi tadi. Makasih wai, sama-sama wai. Uji ya. Damai na yun kay. Amot nga si Toto balatumu. Terima kasih. Lato pay. Tuyan manaham. Sa lagu ko DJ ko yo. Kunam, gimana dah tahu dia punya. Kita nanya tinggal, nanya. Kan macis yang dalamnya itu. Nih ya, No. Macisnya. ya. B kumang. Dah kok. Dah. So kami baru datang di rumah. Player kebun tadi. Pulang na kereta. Ang sando. So, jalan tadi guys cerita kami sebuat ngagai kebun. Coba kami doain dai ko jo do nyalo pai ko datai. Latte guys. Latte. Lelak guys, lelak. Tapi best. Best meluangkan masa hangau tetap berfaedah. Mana ada lighting guys. So, ya bertemu baru kita buat vlog ke Dudi lo. So bagi kita kepada subscribe-nya atau subscribe dulu, share, komen, like, gitu. Tuh dah masuk tapi lagi iwan ping tah lah aku penan mo. So bye bye.